पाउचेदे उइबमर उइब पाउ खराब दे तौजरी आरवाल लोकल बॉडी की मिखल की थौरांग यांगसे लगली फाइनल इलेक्टोरेट रोल सेप्टेम्बर कुलुमदोइदा फोंगलागने मणिपुर म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग नगर पंचायत पुन्ना कुनगा दारुक अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल पांगथोंगनरबगी सेम साबगी थबक खुमांग यांगसिना चांगसिलगली मिखल असिगा मरी लैनना फाइनल इलेक्टोरेट रोल सेप्टेम्बर कुलुमदोइदा फोंगलागने पांगथोगदरब मिखल असिगा मरी लैनना म्युनिसिपल काउंसिल सिंग नगर पंचायत सिंग अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रिलिमिनरी इलेक्टोरेट रोल सेप्टेम्बर 13 फोंगलागनी हान स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अरिबम अमरजीत शर्मा नोटिस थोग्रे म्युनिसिपल काउंसिल नगर पंचायत अमसुंग इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रिलिमिनरी इलेक्टोरेट रोल सेप्टेम्बर 13 फोंगलाबा मतुंगदा क्लेम अमसुंग ऑब्जेक्शन तौनिंगबसिंगना सेप्टेम्बर 18 फाउबगी मनुंगदा तौबा यागनी लोइनदा फाइनल इलेक्टोरेट रोल सेप्टेम्बर 19 फोंगलागनी मिखलासिगा मरी लैनना स्टेट इलेक्शन कमीशन की माइकेदगी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर सिंह हाखरे डीसी इम्फाल ईस्ट बो इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 18 दगी कुलुमदोइ फाउबा अमसुंग वार्ड नंबर 26 आंड्रो म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग लमलाई म्युनिसिपल काउंसिल की डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल इलेक्शन ऑफिसर हाखरे डीसी इम्फाल वेस्ट इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 1 दगी 17 फाउबा वार्ड नंबर 24 25 अमसुंग 27 की DMEO ओइना हाखरे लोइनना मांगनमाय इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल लिलोंग इम्फाल वेस्ट म्युनिसिपल काउंसिल समरो म्युनिसिपल काउंसिल वांगोय म्युनिसिपल काउंसिल थोंगखोंग लक्ष्मी बाजार म्युनिसिपल काउंसिल सेंगमाय नगर पंचायत अमसुंग लमसांग नगर पंचायत की DMEO ओइना थबक पुगने डीसी थौपाल थौपाल म्युनिसिपल काउंसिल जरबोक म्युनिसिपल काउंसिल सिखोंग सेंगमाय म्युनिसिपल काउंसिल हैरोक नगर पंचायत वांगजिंग अबदी म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग वांगजिंग लमदिंग म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग लिलोंग थौपाल म्युनिसिपल काउंसिल की DMEO हाखरे डीसी कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल कक्सिंग खुनौ म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग सोगरो म्युनिसिपल काउंसिल की DMEO ओइरगरे डीसी बिष्णुपुर नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल ओइना म्युनिसिपल काउंसिल बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल कोकता म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल लोइनना डीसी जिरिबामना जिरिबाम म्युनिसिपल काउंसिल के DMEO की थबक पुरगनी हाइरे मखा तरकवा अतोप पाउदा मंगोल कानबिना थांगना थिनना होरागिबा लैते कैथेल पाम्बे कोर्ट इंटरिम प्री अरेस्ट पीख्रब हाउबिजम बाबू चावना कोर्ट कैथेल पाम्बी हल ओरबी मंगोल कानबी थांगना थिनगे तौरकी हारिबा वाफम अदु युमपम यावदबनी हाइना तेरा लोग्राम लाइरक मसिंदा कैथेल पामलिबी इमासिंगना फोंदोरगले हिरमसिगा मरी लैनना कैथेल असिदा पावमिसिंगुनबा अमदा कैथेल पाम्बी यमबेम रंगाना हाय थाउदोगदु थोकपा मतमदा कैथेल पाम्बी कया अमसु लैखि सही यामलबी मंगोल कानबिना बाबू चौबदा थांगना थिनना होनबगी ममी अमदा ताबा मियामना थेंगनाखिदे मिहोयसी हानदगी औना तोंगन तोंगन बा थौदोकसिंगदा यावगनबा मियोयने माना सताकिबा थौदोकसिंग अदुना मरम ओरगा मफम असिदा मियामना कैथेल पाम्बा किनबा यावरे सोलबी हल अदुदा मखौरी पाइदुन तामथिना फुबीबा मियामना लोइना उखिबा ngaktani हाइके नासिंगी तुंगी खलगा लेगांगना 10 अमसुंग 11 IRB रिक्रूटमेंट की फल लाउथोकबियो नासिंग असिगे अवाबो उबीदुना मणिपुर लेगांगना 10 अमदी 11 IRB रिक्रूटमेंट की फल अथोबत लाउथोकबियो आना शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एम तोंबी न फोंदोकरे इम्फाल की बाबूपुराद पार्टी सिगे अनोबो ऑफिस अमा हांगदोखिबा मरी लेदना मांगना हाय सही हेनकी तौरपन हासिंग सर्विस असिदा खलक्ट्रबसु अतोप लंबी अमा येंगचनबा खुदोंचाबा पिबियो लेगांगना मतम साना रिक्रूटमेंट असि मतम सागना आमसिनो थंबदन हासिंगी कैरियर मांगबदन नतन स्टेट असिगे ना आयाम्बा मयगा बसिंजाक लाइसुबगी चांग हेंगलखनी हाबे शिवसेना चपचाना थाजै मणिपुर लाइक लाइसु मतिक चान हाइरबा थबक फंग्रिबा नाहमसिंग लाख 10 की मथक्ता लैरे लोइनना स्टेट असि सेंथोक लेतबा स्टेट अमसु ओइरिबने लेंगाक सेल लेदन स्टेट असि जाखुटबा मद पुरकपा ngamloi रिसोर्स की मतंगदि अतोप स्टेट की येंगनबदसो स्टेट असि मखादा लैरे मरमदन स्टेट की सेनमेल लोन फगत हननबा होनबदा पाइकलोप थबक थौरम सिंगदसु मियामना मुन्ना खन्नरक मतेंग पांगबा मतम होरे नत्रबदि स्टेट की रिसोर्स सु लेतबा थबक सुफमसु लेतबा कया असना थुमक लेखा तारकने मानहाई लंबी थोंगी फिबम दसु स्टेल असि यामना सोधरी क्वागाइथेल कैसाम थोंग गवर्नर अबदि नोट AO सिन सिंगबा गारी यामना सिनबा मफम सिंग असि दलाइगांगना ओवरब्रिज साबियु हरबा मफम सिंग असि VIP क्याना तोइन सतपा लंबी सिंग ओइरिबने लोइना लेगा असल 2 व्हीलर अमदि 4 व्हीलर की लंबी निंगथिन यंगसिन बिद्री लंबी पाकथोकले हरगसु मियामना डबल पार्किंग फाव ताउसिन मियामदा चाउन खुदोंग चादा पमयोंग हल्ले अथोबगी लाकपदा चिन्मनबदगी लंबी अंगांग उनबा फाव यावरबनी मरमतुन हिरम असिदसु लेगांगना मियंग चंगनिंगे
state asida railway line lakpa asiga loinana yellow missing kanjana daba railway service manipura chapchana chatung panganadaba state asida railway board ama sembiu amarom da lakadurba mikalasi free and fair ohensi selian bagi sana bitadoksi miyam nasu leipaki tabak tawkadaba pamba candidate kan bagi tanca pisano aina mahak nambakata na fongdoki mapun jujukpa tabak subagi miyat bigre masama kinupi at bagi maral bigre bakwarak from sanatomba allies Sanamatum sahi yang kai surababu session judge bistro purnam mapun jujukpagi kaisumsangda tabuk subagi miyat bigre Miyose kodasina sahi asige agas kuntra da miyat bagi maral laire aina laukto kiba lairabane CBI na Standard Robot ki founder Landoni yauna miyo tarit ki DNA profiling ki dhamak blood sample laukre Auki ba sahi lising ani taraga mapan ki April taraga humdoida Imphal ki Kansiputa leiba Standard Robot Higher Secondary School ki boarding ka ki masa ki phamungda thori yanduna siram ki ba school latu ki class 7 ki mairoi ningthaujam babisna misi ki mari aina ngase Manipur High Court ki order matuk ina anirak subo na Central Bureau of Investigation CBI Standard Robot Higher Secondary School ki founder principal Phairojam Landoni school asigi administrative officer wariba mahaki masanopi Karam Ombi Romida Devi administrative officer wariba mahaki masanopa Phairojam Robinson Alice Boyja boarding ki warden wariba Alice Kamai amasung and Zanki amasung babisna ki apok paning taujam Tomso amasung babisna ki apok pi mama ning taujam Ombi Premika punam yoi tarik ki DNA profiling tawna daba blood sample sing amok dauna na laukre ngasi RIMS ki forensic department ki maka da blood bank ki miyoi tarit asigi blood sample sing anirak subo ina lauke blood sample sing adu Kolkata CBI branch ki DSP Rajesh Kumar Lusing ba miyoi hungna sahabat tim amal lak laga lauke babisna misi ki ekus wariba Phairojam Landoni Devi yauna school boarding authority ki miyoi manga amasung babisna ki apokfa mapabung amasung apokpi mama punna miyoi tarit ki DNA profiling tawna ba blood sample sing adu nauna na collect tawki ngasi CBI na amok nauna na RIMS ki blood bank ki blood sample sing daukiba asigi matangda babisna misi yaning da bafong doktor na siem ki baji asigi ko convener sapum sobangkana presta pangtura ki bada babisna misi ki matangda tiket pagi tabag CBI na CBI Kolkata branch na auki ba April kuntari da Standard Robot Higher Secondary School ki founder principal Landodi yauna equis person sing amasung babisna ki apokpa amasung equis person sing amasung babisna ki apokpa amasung apokpa ki blood sample sing DNA profiling tawna na bani haiduna RIMS ki blood bank dagi lauki aduba blood bank sing sample sing aduga report matam chana pirak pagi mahota tha hongrom suan tharaga andakta August amada report pikalake Tawang asin natai chata ba masung mathong hukdaba thawang ni CBI manungda mafia ki amalai bagi mawang ni CBI kumbal lebak asigi khwaidagi wangba investigation agency wariba CBI bo Kolkata CBI branch masak thialle senthan na bagi masak ohele anasu subangkar na fangdoke mar makata na hai CBI manungda aran ba toba mabuksel singda bakhara yawbogum batawre asigum ba CBI Kolkata branch ki mathong hukdaba thawang atugi da Manipur High Court ki Chief Justice na blood sampling asi amuk nauna na lautuna investigation chatan na bakhangan badagi ngasi lauki bani lagliba September taraga nifan pawagi ahanbagi DNA test bangthok na bagi damak sample sing lauki ba ado Chief Judicial Magistrate Imphal West na pibo order gi matungina ni aduga ngasi RIMS ki forensic medicine department da DNA test ki damak ana sample sing lauki ba asan High Court of Manipur na piba direction gi matungina ni ngasi amugan test asigi damakta sample sing collection tawkiba miyo singi manung de school asigi principal sawaramba founder Phairojam Landoni mahagi masanupi Karam Ombi Romida masanufa Phairojam Robinson school asigi hostel ki warden sing oikibi ni haiba jinki kamai ilena masung laiki rabi babisna ki apokpaning thaujam Tomso amasung bhake apokpi mama ki premidani an below kiba sample sing adu report Assam ki Central Forensic Science Laboratory dagi panglaba matung damakata ba investigation ke mari lain na High Court sa tarakti bakiyasa magi while ki damak mamang thagi amada record sing order sita submit tawra khrabani adu High Court ki maike dagi pang thokriba sample lawbagi thabak yawba mari lain ba sing adu CJM Imphal West na pi kiba direction ki matungina chapsa na pang thokide aiba wafam thorak padagi amukhanna DNA test tawna na bagi damak asi sample sing daw ki bani panbanya badi ahan bagi sample law ki badu CBI ki maike dagi CJM Imphal West na pi ba direction ki matungina pang thokraba so CBI ki maike dagi law ki ba blood sample sing ki bottle Assam ki Central Forensic Science Laboratory da tharam da bani maram masna asigumba aho basing asi lerak pagaloina na lebak asigi mangsan thaba investigation agency amba riba CBI na karga yana section na mathok pang thok pagaloina na miyam na agency asidagi panglingliba asumba aseng basing adugi ona taina pada thaba pang thok laba si nungai te haike
Maram masidagi mamang thagi taraga tarita High Court na fiki ba direction amada CGM Impal West ki direction matungina CBI gi mai dagi lakwat pam thokpa lakwat na bagi aroiba khudong chawa firabani arasu High Court na khangan ke ba laikrabani nupa ama siramle police na nufa ni lakwat kre Haigang police station ki manung chanba awang posang bam khunok da leiba amusement park ki mayuk na ba leiba labok hamba dangasi ayuk nufa ama siramle police na nufa ani masin hang bagi lakwat kre hai Lagi terdapat nupa tu maming abon mai tingsang lian bau allies ningthau sainifu apok kemeng AB longthon kawi awang posang bam kono kabo sipai dagin haire Polis lagi phang paun hai asi baksang adung asi ayuk pung banga makhai rom tabada laigai gi missing na thengnari ke bani aingang polis na thoduk adu gamari lainana UD case ama lakwat pagal loina mobile forensic unit Imphal East amasung SDC aingang jauna mafam adu sangsin tuna haksang adubo inquiry tauke Polis nasi baksang adu lakul apa matung postmortem examination kita makta James ki mokta tham kre hai Bawasin makatan hai misi adu kemari lena polis na sathrakpa investigation ki sarukam bawaina laikidaba abo mai ga nomit khuding gi yu thakmina bani aiba singangbam thoiba sahi yangkai ganipan apok bagi meng laikidaba chawba posangbam khunok mamang lekai amasong longjam bani sahi yangkai ganipan apok bagi meng laikidaba jolon posangbam khunok mai lekai asi wangpong sathana ba lokhat kre hai Maragasida abon mai tingsang lian bo elas ningthau misik mari leina da JSC Joint Action Committee ma sem kre Manipur Press Club da pawmi singo hunaba amada JSC ki member abon mai Hofson haiki abon mai tingsang liang bo ningthau wasi lautuna dun hat bo hoigani masigi sabjaba khudam aiba bumha ki haksang da taramba da phomjing da natana nakong natun amasung bitpanda I tholamba atuna bayek seng na takle JSC na mihar asiba akan mamong da condemn tawi lenghang amasung mari leina ba home department na mihar asigi langla langtin athobada pothok tuna mara leipa sing pothok da bani mihar asida chena ba sing pothok triba phawba asiba haksang laukiroi masida tuminna lasilabadi JSC na akan ba khongjang sangsin da ba sem sare khongjang changsilakpa da thorakpa afafa ta khudimak lengaki oigada bani ana mahana phangdoki Nopi ama kidnap tawbada chena bani haiba nopi ama police na court dagi minidi police custody remand lauthagre Haukiba September mari ge agan bada masagi jahi kuntra ka mari rom surabi mauna ama mewi kharana song bangda leiba masabangna chalaiba passport amadagi kidnap tawkiba ka mari leinana Lamlai police na nabi ama phakala pambatung court photoktuna nabit nini ki police custody remand lauthagre Police custody remand lauthagra banupi adugi maming na ketri mayum Kamlafadi Devi sahi yang khayan ithoi mapuroiba jiban kawe Tangkam awang laikai dagini Haukiba September tarukda lamdai polis na mayumdagi phagat khibani Polis ki report matungina victim wariwa maibam ningol sanasam ongbi Sofia Devi sahi kuntra gambari Whitewood manik laikai harbanupi asi pangai bazar driver sanasam bimol sahi nifuga manga apokpa Sanana nopi ahum amasung nupa ahum ga loina na laklaga sahumbongda leiba Victim masina salaiba fast food ki hotel adudagi September mari ka ekpong mangarom tabada kidnap tawraga Pogibadagi mafam khangdana laire hana lamlai police station da victim gi makhura na complaint ama file tawraki loina na police station asna complaint atugi matungi na case ama lokotana victim asigi langla langchin thik atuna kidnap tawbad chena riba miyoi sing fana da hot aduna lakhi tungda police ki rekul ama fangbadagi khetri mayom Kamlafadi Devi asik kidnap tawbada chena bani hana khangbadagi lamlai police ki team amana Nafia si Haukiba September tarukta mayumdagi phagat khibani Loida na PSC mathakta FR number 39 close 9 2022 Lamdai Police Station 365/36 IVC Panduna CGM Impol East ki court September tadi ta puthok na namit nini ki police custody remand lauthagre hairi makat arakwa atopa pawda nampu da toilet sengan kibagi matangda thijinba augre Uttar Pradesh ki manung chana leiba district primary school amada mairoi singbo nampu da toilet sengan bagi video apa social media da Bari loi krapa matung thodok adugi matangda thijinna ba mari leina ba singda khangan khre ari Balia district ki basic education officer na fangdokhi bagi matungina video aduda mairoi sina toilet sengba uki amade Nagalda nupa ama leptuna laiki nufa tuna mairoi sing aduda saibasu video aduda yauri ana basic education officer mani ramna Fangdora kibaga loina na primary school adu Valia ge Sohavan area da leiba Pipa Kala Kova Pipra Kalakoba Primary School amada thokibani aiba khangle haire Tamilpur da lamlaki samu sinane khaiba da gimi ama laikanaba ngamdana sigre Assam da yamna toina thokpa pamdaba thodok singi saruka moina ngasi su state asigi manung chanba Tamilpur da nupa ama lamlaki samu sinane khaiba ki thodok da sigre aina officer sina pangdoragle
हिरम बसिक मरी लेना पुलिस की मकोक थोंबा वांगांगलोई अमना फोंदोखिबदा सामुना नेट खाइबदगी लेकन बंगमदना सिग्रब मियो एदुकी ममिंग नानतीमा बांदो कवे इंडिया अमसुंग भूटान की ताइना बंगमखै की सारुक्ता लेबा खुंगंग अमदगिने खुंगंग असिगी मनाक नकना लेबा उमंग अमद महाना संगसिलुबदा हाना लेरंबा लमदकी सामुसिंग अदुना महबो नेट खाइदुना हाटकिबने हाइरे करी मरमगी दबक महंग उमंग अदुदा संगलुरिबनो हाइबा हौजिक मगी वनदी चपचाना खंग बंगमद्रे अदमनमक लोकेल्सना फोंदोरखिबगी मतुंगिना लाइखिरबा पांदो उमंग अदुदा हानादगी हौना सिंगचनबा चटपा मियो यमने हाइरे ngasi khunjasin umang adugi manak nang bando wakal manglaga ta do leram batheng nakhi khodak da makba local gi miyo sin manak nang leiba hostel amada lekan naba pukhat ke ado mak sina purak le an hostel authority na phangdor rakhi bani postmortem gi tamak asi bhagsang ado police na lokor kre haire bangladesh na sina phangkiba e-rickshaw driver gi loina bi police na phagat kre अगरतला की खोवाई डिस्ट्रिक्ट दगी ई-रिक्शा ड्राइवर अमा मांगख्रे अन थीनरिंगै मरक्ता बांग्लादेश दा असी भागसांग होना फंगबदगी ngara BSF दा असी भागसांग अदो सिनरख्रबा मतों ngasi मिसी अदुग मरि लेटन माकी लोइनबी अमृता घोष पुलिस ना फाख्रे हारे पुलिस की रिपोर्ट मदुंगिना मिसी असी की मतंग दा पुलिस ना मखाता ना थिगलुबदा लाइकी ड्राइवर धीराज घोष की लोइनबी अमृता घोष मिसी असी दा चेन्नई आइबा खंगलखिबने लाइकी ड्राइवर धीराज की यामना लुना तेनबा ममानबा अनिमेश मोदाक का अमृता का मरी लेने हाइबा खंग बंगम लखिबगा लोइनना मोदाक वो पुलिस न फानरबा होनरी हाइरे अमरोम द मेसी असि का मरी लेने लदाई खितबा धीराज की लोइना बिना फंगदोरखिबदा मागी मपुरोइबा मांगख्रे अन पुलिस रिपोर्ट तौरिंगैगी नोमा वालिंगैगी नबिदांग अमदा मोदाक न मंगोंदा फोन तौरखि अदुगा माके मपुरोइबा अमदि मखोय खरा पार्टी अमा यावरी हाइना खंगलखि मदुगी मतुंग पुंग खरा लेरगा मुखन फोन तौरक्तुन मखोय अलक्पगी लंबी द लेरे हाइरखि अदुबा मखोय लाखिदे मदुना मरप ओरगा मागना मपुरोइबा फोन तौखि अदो फोन पाइरखिदे सिंगनबदगी मोदाकता अमुखन फोन तौबदा करिगुंबा खोदोंथीबा खरा थोकले हाइबा खंगबगामखे अमदि महाकी मपुरोइबा अमुखन मयुमदा हलकनरोय हाइरखि अमदि हिरमसिगी मतंगदा पुलिसदा पाउ पीरबदि महाकी पिकलिबि मसानुपि सिंगबो हातगनि हाना कि हलखे मनमदुर महा वाफम मसि कनागुंबा अमतदा हाइदोक्तना लाखिबनि हाइरि अमदि मोदाक महाका सही अनिरोम अरोनबा मरि लेनरकले आनसु मसाना याजके अमरोम द लाइखिरबगी मनाउ नुपा महाकी मथैमा अमृता अमसुंग मोदा केस रेजिस्टर दौख्रे हाइरे लोअर असम द म्यांमार दगी पुसिलकवा सा निफु फागतख्रे दिल्ली द रेजिस्टर तौबा SUV गारी सिंग द लोना पुसिलकवा मपाल लमगी सा निफु असम पुलिस ना कामरूप डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा लोअर असम द फागत बंगामख्रे पुलिस ना फोंदोरखिबा मतुगिना टोयोटा SUV अनि द हफ्तर पुरखिबा सा सिंग अदु मिजोराम म्यांमार ngangkhairum दगी लाखिबने मकोई जगह नेशनल हाईवे 31 लंबी लाग अवांग थंग बेंगोल सिलीगुड़ी लोम पुनब थौरांग तौरबने हाइरे मफान की सासिंग अदुगी मनुंग वेट लिविस एक्जोटिक चिंपाजी अतंग मखल की थेंगु अमसुंग योगन चिंबा यावी हाइरे अकंगनब पाउ अम फंगदगी इरांगिया पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर DL8CAQ 9876 अमसुंग DL 10CS7924 आरबा SUV अनि अदु खामतन चेक तौरबदा अतांग मखल की मपालमदगी पुसिलक सासिंग अदु थेंगनबदगी करी अनि अदुगी मी अनि फागत खिबनी मकोय जंग अदु मिजोराम म्यांमार ngangkhairum लापनी अदुगा सासिंग अदु सिलीगुड़ी द पिरुनब चटपनी आना फंगदोगी हाइरे लद्दाख की येनरिप मफम सिंगदगी इंडिया चाइना अनिगी लानमी सिंग आंदोंगना बाहोख्रे लद्दाख की गोग्रा हॉट स्प्रिंग पॉइंट लेरंबा इंडिया मसुंग चाइना लेबांगनगी लानमी सिंग मथंग मनाउ नाइना तमना तमना हांदोकना बाहोरे आइना नकलनी बांगना थादोरखिबा जॉइंट स्टेटमेंट अमना फोंदोरखले तारागा दरक सुपर राउंड की मिलिटरी था की वरी बताई सानाबगी मिपम अमा पांगथोकलबा मतुंगदा नकलनी की मरक्ता यानाबा फुरकपदगी गोग्रा हॉट स्प्रिंग द लेरंबा लेबांगनगी लानमी सिंग मागी लमखै चरुकलोमदा हांदोकनाखिबनी आना जॉइंट स्टेटमेंट असिना ngasi नुबिदागवरम थादोरखिबा वाफुमदा पलगले ngasi pangthokkiba India amasung China laibaganigi corps commander level gi meeting adu taraga taruk suba wari watai sanabagi kongthang amane ariba meeting asida yanaba purakpadagi thengkhang kyarak thokna lebak animaki lanmi sing andoknabagi wari badu laurakibane PB15 araga jukhang riba gogra hot spring asida lebagani baki lanmi sing thomjin aduna matam sangna leiragibani ngasi gi mifam matungda China amasung India anigi lanmi sing masamasage Langkhairum da handuk nakiba asina lepak aneki ngamkhai area de ingtapa fibam ama ubu fanglagani anason statement asina makha ke lebakani ki corps commander thaki taraga taruk super round ki mifam masigi mamang da sahi asigi master su mifam pang thok tuna wari watai sana ki bane
India masung China gi lanmi singi marakta hoki bakum sing lising ani kun gi April amadi me tha tagi hauna chawno khadaba gi thawdok lak padagi chai nariba ngamkhai gi mafam masida lebak ani magda lanmi sing deploy tawdon lairaki bani ngamkhai gi tongan mafam sing the Chinese army India gi lamkhai saruklom da international law thugai don sangsi laki ba thawdok tagi lanmi singi marakta khadara thawdok adu da India gi lanmi kul laiki da bani phibam adu dagi lebak ani gi parakta diplomatic relation ka hena fasilak tawdagi phibam amala ke Komsing dising ani kun gi jun thada galwan tambak ta China masung India gi lanmi sing khothong nakiba adu ta India gi lanmi kun si khibani pangkok leki khathang ba amsung awang thang ba torwan ani de China masung India gi lanmi sing thomjina duna krak yang sina duna laira khibani naga sing na sovereignty na tante laijari ba sovereignty ngangna na bahwana bane Naga National Council NNC amasung Federal Government of Nagaland FG and Nagaland Baptist Church Council NVC Siga kusam na Kohima district liba Sidema base camp da jangai gama panchuwa into Naga spare day ki thoram pang thokre ngasi ki thoram da wangam da India lenga kamasung Federal Government of Nagaland anida adungai kumsing disinga baga sampan omfuga mari ki September kun taruk da sesbar kudek bi naki bagi matang da Naga gi losing basing da wafum kya pongtong naki Indian Army ki minai galoi na bal engak lol asigi yeglaga Nagaland Baptist Churches Council gi miyak makha India lenga kamasung Federal Government of Nagaland ani gi marakta sesbar agreement amma matam da kudek pinaki bani haina takuya wan fangtorake mana haikum sing lising ama gasampon umbudara ni thoigi August kuntraga mathoi de India lekak na matanta warep laujadona sesbar agreement adogi mayok tabak tawrake Azawa Federal Government of Nagaland amasung Naga National Council this is where agreement adu ngasi phawda ngang na sali haike Takuyawan makatan hai Naga sing India lenga kim phawda andover sovereignty ama PBU ana demand tawba laite Naga lamarum da Naga sing gi alhongwai tagi lejarak pa sovereignty adu ngang na bahwana jabane Naga Nation amagi raching adu na taba tarabadi citizen sing gi rachu ngak ngamloi Naga sing ka hroi dabadi Naga ki nation ama yawtana miyam hingba ngamloi haibasine Naga singi motherland asi miyoibana pibana te lai hakdak tagi kudul ona tamlam lapani marmasina Naga singi maruiba mathaudi NNC gi principal ama oriba ahingsa aibasi chena sawana duna United Nations ki member ama oiba ngamna da bhona ba aibasini aikoina masibu karisu nataba isagi oijaba khara kadeba magal oidabani aike Makatarakwa atopa Manipur ki pau amakhaktanga Dogan thong lon gani lebak sing batuna jet lining sa pasina pang thong ba anan satur dasi komai ang state asina sa pang thong kadaba maramna infant leba je isupur ki miyosina pambato kan sing amata thong hangroi anesri digambar jan sama sa tator patchero na mada khagalagli Nagalambarumda kumaya sila lakwa daleba kasida nungsi chana ba marata pamadi jiba panda pura yai fabu wena sino Manipurgi Governor amasung Chief Minister na yai fapaujal pinagli Governor amasung Chief Minister na yai fapaujal pinagli Aroy content sing asiki markui pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang beriba puna mapadaga jari channel sina dom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to suka wi ko namak po amagana thagazari